isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. May samanen a naimbag, naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan Alionor, manipod Bambang, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapnoy nakibinglay to'y padas ko, ket sapay la kumat ta mapiliyumat nga idrama. Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Alionor. Nasapa apimusay ti asawak gapu iti sakit akimpet kenkwana. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti kakaisuna nga anak mi. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Nagsaba kayo mo din na nagring nanang. Kunak no nasapa akon. Ngam nasapsapa kayo pa matgaya. Tadyak matan makaturog idi nakariingak anapan imisbo. Iso abimangon ako na. Pimudutan ti danong nga insaan ko. Agkape ka? Mananang. Tapno mapudutan ti boksit ko. Mabiit laang nga rod takarga ak titasa. Atoy, si kanti makaam mo nga agtimpla iti kapem. Agyaman ak nanang. Pumarbangon ka kadimanen amapan ijay gardin mo, anak ko. Nanang, masapak ama panagabuno. Abunwak man dagiti mulak at arong. Tapno tuloy-tuloy ti panagbunga na. Nagmayat mo tanday taasabong anak ko. Nagpintas ti Maris na. Nagmayat nga rod nanang. Nagustuak iso adim mawatak kini Manang Rosie. Imulak man di tarubayan. Ayun daytan samot tay kunkunada appoint setya. Nanang, nalakakanukot ang mabiyag, kan nalakamatla ang kanu nga umado, kursunadak ngamin tinalabasit asabong na. Napintas ngagpaiso day tabalasang ko. Napimpintas man ng tibuya na no iyabay mo kadagiti mulam a Eugenia. Ayun anya. Iyabay kung tuman nga agpaiso. Ad-addan a pumintas ti arubayan inton dumakkel basit dagiti imulam. Nang runa numatrimam ton ti Eugenia. Nakunayon nanang. Addan tumanen apalan ni Auntie Brenda no bilang laeng. Ayun amumot day jayan, may samot nausum kadagiti sabong. Sigurado nga apalan naman ng dagiti masetas mo no makita na. Gusto pa'y laang day ta anak ko, aginana ka pa'y. Tani, kasta unay apudot na. Madamdaman doon. Sa nabali, tabasit lang ti balbalsigat. Jadis, kita man numabalinan tay inlutok akamote tagawumon. Agmerienda tayo man tani, mabisinak man mutun. Wala nang, mabitlaan. Kat no kalkalpasyo lang anangan. Ita mabisin kayo manan. Mun nga rod talaga siguro akastoy ti bumakot. Nalaka ang mabisbisinan. Dahito yan ti kamote nanang. Nagtimpla ak matlangan iti Diyos. Agmerenda ka pa'y adarwin. Wanmat nga minanak ko. Ituloy mo to inton madamdamaday tabalbal sigam. Agmerienda ka pa'y. Adda ka matgaya man lakay. Kasangsangpet mo? Kasangsangpet ko lang unay. Aywan gayam. Imawag ni Pare Leo itay. Apay ka no? Anya timbaga na? Damdamagan na ka. Awan ka nung amin kaduadang aggapas. Kat, anya timbagam kan ko na? Imbagak ana sa pakaanapan ije garden mo.
Kano aya ti panagpagapas na. Ita kanon. Anyat orasan aya. Agalas utsun ay iti agsapa. Mabalin samot a sumangbutak. Anya? Agam kasangsangpet mulaang. Agina nakapay mat adarwin. Nakainana akon, bakit? Di mo ibaga amapan ka makigapas, lakay. Ay kat anya pa'y ngay. Sayang ti aldaw. Kan sayang matitangdan ko. Isa ang mapanak makigapas. Tay supay nga igatang tayo kadagiti masapsapol dito'y balay, bakit? Agmano ak nanang. Agmano ak nanang. Kaasyan na kayo ti Diyos, anak ko. Narabyan kayo mat anagawid. Hay na, amo yung matan ti anak yun nanang. Nagagatlaunay. Kunak nga agawid kami itay alas 5. Ngam inuray na pa'y anagsipngat sa kami nagawid. Sayang nga rod mo ti oras, bakit? Kita man, isupay tinalpas ta at dinalusan itay. Basit tulaang tidalusan tayo ton bigat. Sa bagay. Malaagi na na kayon, tahus tuntuin ton maluto ti lutlutwak asidaan tayo. Kat, anya ti kuna ni nanang. Kumusta ka nun ni tatang? Anya ka nungay ti kuna dagiti doktor. Ay, awan pa'y kanumat manang. Maamuan kano apaman arumwar ti resulta ti laboratory ni tatang. Anya ka nung amin ayatin apasamak kan kuana. Ay, jakman amo manang. Basta ti istorya ni nanang itay, kala at latta kanon asim makit ti ulo ni tatang. Idi kwan, maulaw kanong agsarwa. Aging gaan narik nana adi na maigaraw ti kanigid asaka kan ima na. Iso nga intaray na ni di ospital. Mala, agrubat kang arudan tagkuyog tan ama pa ni di ospital ading ko. Kent, kumusta nga ni lolo, nanang? Kaasi ti Diyos, naispalmatan iti paggad anak ko. Iso na laang tasaan pa'y ama katrabaho. Di na ngamin maigaraw ti makanigid asaka kan ima na. Anya ay kano ti sakit ni lolo? Ay, jakman mo. Mild stroke laang matimbaga ti doktor anang tamingkan ko ana. Adu nga rod timbawal ti doktor akanan na. Ay talaga nga adua anak ko. Adu pa'y ti agas at tumarin na. Mapanak tuman iji balay dahin ton malam. Mapan ko pa siya rin ni lolo. Ay sigurado ang maragsakan dayjay no makita na ka anak ko. Naimbaglaangan Tanay itaray adagos ni lolo ay di ospital. Tanong saan? Ang mga no adanda ka sa napasamak kay ni lolo. Ay, nga rod. Dakala pagyamanan tayo iti Diyos. Tayo nispal na ni lolong iti paggad anak ko. Ada ka matgayam, Darwin na po. O lola, kumay ko kumakasarsarita ni lolo. Ngam nakaturog mat. Nga rod. Riingan ta kuma. Ngam karidridap na laang mat ngamin. Saan ang nakaturturog iti rabi tanaut-ut ka no tisaka na. Lola, apay nga kasalalimtig mo't dagiti saka na. Tsak manam mo, apo. Imbal mo't nga rodan, manipod inyawid mi dito'y balay. Ay sus, amangan mo't no da sa bala sakit ni lolo, lola. Ha? Anya nga tano'y subliyo iti doktor. Iti kasta, maamuan tayo, no apay nga imbal mo't dagiti saka na. Ibagbagak mo't, ngam di na kanu kayat ti agsubli iti ospital. Sana balay, tagimbag tumulaang kanaw. Ay, ipadas mo man kit di nga alo ko yan, apok. Barang sikat idenggan na. Sige, lola. Kasaritak to ni lolo apaman nga agsubliak. Ne, sa di numanan ti papa naman ako. Ay, kat mapanak man ng garden ananang. Anya, ne, kasangsangput mo laang anapan nagbunag iti irik. Ita, mapan ka manan ijay garden. Aginana kamot sapay nagpudot ti panawan. Ay na, mamaminsan tun ti panaginanak nanang. Masapol ngamin amalpas ko abumbaan dagiti mulak akamatis ita. Tani, panagbuburas manan iti tarong inton bigat. Sigurado adyak tumanin masango abumbaan dagiti kamatis no kwa. Wen hangam sobramot tanday ta pa nagtrabaho man ako. Di mo kumamot abuswan ti bagim. Panunutom kumamot ti salunat mo.
Wen ka dinanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Takabailak ti bagi. Janice! Balasang ko! Janice! Oh, apay ka din, nanang. Ni Darwin! Nakita da kano anak at asay ijay garden. Kat intaray da ijay ospital. Anya? Darwin! Darwin, asawak! Apay nga ibati na kami, batan! Kasano kami payad ka nagitituwa nga anak ta? Kasano kami payitan, Darwin? Janice, balasan ko. Nanay! Ala, di ka nagsangit. Pagkalmaam lang ko matiripnam. Patib karam ko matipakinakam mo. Balasan ko. Janice, balasan ko. Pangaasim ka di atamangan kabutan. Awan pa'y impaunag mo apulos. Manipod na yawid tibang kay ni Darwin dito'y balay. Sa anak amabisin, nanang. Ang Janice. Panawandak pa'y lang kuma dito'y silid mi, nanang. Kaya't ko tiyag may sa pangaasiyo. Sige. Sika nga ro ti makaam mo. Balasang ko. Janice, balasan ko. Lukatam tiri daw. At daawit ko alukaw. Kanam, tapno at damot karga ti tiyan mo. Janice, balasan ko. Nakakaasim at ti manukang ko. Barik nak tinalaos aladingit na. Gapu iti saan ang napagpakadaan nga ipapanaw ti anak ko. Diyos ko, italakon kan ka ti amin. Di mo kumabaybayan ni Janice. Patib karam ko matipakinakom na. Ikam ko maitikirad ti pakinakam na. Amang sarangat iti panubok a pagdaldalanan na ita. Pangaasim, Diyos ko. Hay, na yan, tikas niya napasaba ni Darwin, bakit? Ay, wan nga ron lakay. Ay, Nagsapa matlakit din asinublit Diyos timpabulod na abiyagin ni Darwin. Ubing pa'y kay apo ko ta. hun nga rod Saan lang ka na ita? Babasit pa'y dagiti duwang anak na. Day takit nga road. Kasi damot tawanan madakalan da nga ama. Naku namon, bakit? Unay mo laki din ngagpaiso aya, tigasat. Anya ngay nga road. Talaga siguro nga aging galaangan ijay tibiyag ti apo ko ta. Nalabit analpas na matan ti misyon na dito'y rabaw ti daga. Iso asinublin ti Diyos iti pagarian na. Nalabit akas tabakat. Nasakit man. Gamnas kan nga klunin tayon ti kinapudnaw. At talaga nga awanan ni Darwin nga apo ko ta. Janice, balasan ko! Janice! Janice! Pangaasim ka di atalo katamtiri daw. Kasarita da kami kumamat. Sapsapulan da kan dagiti ubing. Janice! Umunod kayo laang, nanang. Saan ang nakalaktiri daw?
Bumangon ka di tambalasang ko. Pangaasim ka di tadi ka agpaabak itiliday amarikrik nam. Patib karam ti pakinakam mo anak ko. Panunutom kumamot dagiti duwa nga anak mo. Ala, bumangon ka di tanta subuan ka. Mangan ka tapno pumigsa ka, Janice. Kumusta ni Janice, Manang Leonor? Ay, madandan aganak nga rod. Sa balin ti itsura na. Kasta unay apanangay ayok kan kwa na. Ngum talaga adyak maalukoy amangan. Pilitek pa yun asubuan. Ngum talaga di na kaya. Kayat mo asawan, awan pa'y pulos impaunag na manipod pimusay day di Darwin? Kasta nga rod ading ko. Padasam kit di akasarita. Barang si katidanggan na. Sige, Manang. Mapanta nga rod iti silid na tapadasak akasarita ni Janice. Janice, balasang ko. Janice, agriin ka. Adda ni Antim a Brenda. Kaya't nakakano akasarita. Janice. Ha? Manang Leonor. Kitaang. Kasla saan maten nga agang angas ni Janice? Diyos ko. Kasla na lamis pa yan. Mabit lang, tapulswak. Janice, anak. Janice. Awanan, Manang. Talaga saan nga agang angas ni Janice? Anya? Saan? Saan na mabalinda ito eh? Manang Leonor. Tulungan na, Brenda. Itaray tayo sa ospital ni Janice. Darasam! Unayan ti kasto eh. Unayan, Diyos ko. Apay nga'y anag sarunong malakit din nga inala ti anak kan manugang ko. Apay, Diyos ko. Kasimat nagiti apo ko. Kasanod apay itan tawan matan nagiti nagandagda. Ay, una yan, ngagpaiso ti biyag. Talaga saan na mapakpakadaan na iti pasamak. Ay, wan nga rod lakay. Kaasi mo iti ubeng. Uliladan, iti ama kanina. Wan nga rod Kapilitan. At ni Leonor itan timang padakal. Kadagitay nga ubeng. Ay, katuan sino pa'y kumangay lakay? Talaga ni Leonor ati mga iwan kadakwada. Ay, saan lang kumamot akasto ti kasasad ko. Matulong ako kumamot ti anak tamang padal. Kadagiti anak na di Darwin nga po ko ta. Ay na, di mon panunutan day talakay. Ay. Ada si ti Diyos. Ambo ka di nabaybayan ti anak ta. Ay. Mamati ak at tulungan na ni Leonor amang iwanwan kadagiti apo ko ta lakay. Manang Leonor! Manang, umayag man! Nay. Manang Leonor! Nay, ni Brenda tayo chay Adaak dito'y likod, ading ko. Umay ka dito'y. Nay, nagpipintas mat gayam ti masetas dito'y malikodan ti balayo, Manang. Aywan ading ko.
Sibsibugak nga rod tapno ad-adda alumang tuda. Nagpintas matan tinamayam anang trim di tayo Eugenia. Nagmayat tibuya na. Itakla ang amakita dagito'y amasetas Kinapudno na. Mula amin day di Janice dagito'y amasetas ading ko. Talaga gayam anaasamot iti masetas day di Janice. Uwan ading ko. Iso lang arudan ti pakalaglag ipakan ko na. Panagrik nakat at dadalaang iti asidag ko kini Darwin. Tunggal adaak dito'y ngagsibsibog. Aday ta ka manan manang. Agsangit ka man ako nakon. Jakmut nga rod malapdan timang lagip kadakwada ading ko. Uray na sakit. Masapol nga ikarigatak nga aklunan ti amin. Ngam uray nukas na. Agtali na dalat ta iti puso kan lagip ko. Lima atawan meten tinapalabas manipod daydi apasamak ngem na lang tupay laeng iti lagip ko ti amin. Ita siyak timang papaadal kadagiti dua nga apukok. Ar-aramidak met amin akabaelak a mangisakad iti panagbiag mi kasta meten ti panagadalda. Addan iti high school ti inauna ket adda meten iti maudi a tukad ti elementarya ti inaudi. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Leonor. Ken ka pagayam, Leonor. Tunggal maysa kadatayo kat adama ko na anaituding agasat na. Talaga siguro nga aging galaangan ijay ti biag nga impabulod ti Diyos iti anak ken manugang mo. Nasakit man, nga masapol nga aklunan tayo dagita apasamak. Anyangay nga rod ket talaga akasta ti biag dito rabaw ti daga. Dita amin ti turong tayo. Dayjay laeng taadda umununa adamet maududi. Napukaw mo man ti asawa, anak ken manugang mo, simmang baymet dagiti dua nga apukom. Sapay la kumat ta dumakkel daan nasayaat ken adda buteng na iti Dios. Patsyak nga isudan tumat timang tulong kan mangaywan ken ka inton agsalugan ti pigsam. Alakastan pagayam Leonor, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.